Bang, nice jersey bang. Jersey Liverpool this season Liverpool this season. First time Adidas. Yep. Memang fan Liverpool lah. Lama dah. Tapi bang, Diogo Jota tu bukan main season ni kan? Bukan. Diogo dia malangnya kemalangan jalan raya early before the season start. So dia meninggal dan alhamdulillah saya pun rezeki sebab I'm the first Malaysian to buy this jersey and dapat free Jota yang lama. Maksudnya abang beli dekat Alisson. Oh, Alisson first person to buy this jersey. Batu panjang lama batu. Juga dia ada launching dan sebagainya. Masa dia show batu, kita batu. Tapi rambang mata jugalah bang season sebab ada home away dengan third kit dia lawa-lawa. Semua lawa. Alhamdulillah saya ada collection dia. All three. Kenapa memang Jota tu dapat free from Alisson? Yes, from Alisson sebab the first person to buy the jersey. Sebab saya fan Liverpool juga. Saya tribute Jota tu sebab kita menang league last season 20 times. Yes, 20th times. And then saya buat sebenarnya jersey selalu numbering nama favourite saya dan juga nama saya. Nama abang lupa tanya nama. Nama saya Ibdil. Ibdil. So my favourite number is number 19. I see. So because nak pay tribute to Jota, so I pilih jersey nombor 20 dia dan juga nama dia. Okay. So because he died too soon, and then I think if he was still around, he can make a big impact lah for Liverpool. Yeah, my favourite player so as well. Yeah. My favourite, tapi super sub lah boleh dikatakan. Looking forward untuk dia main World Cup actually. Correct. Yes. Tapi itulah. Unfortunately, things happen kan. Okay bang, maybe boleh cerita sikit lah prediction Liverpool season ni. Season ni itulah agak menduka cita kan, tapi pada saya dapat top 4 pun cukup lah. Okay. Dapat main Champions League next season. Kacau-kacau Arsenal sikit. Memang tak ada inilah medium punya expectation lah. Dia kena top 4. Dah biasa menang. And then don't forget kita masih lagi champion this season. Tapi kita sekarang ni fighting dengan United je. Macam abang ni saya sebenarnya nak tambah ni pergi 7. Betul. Hopefully this season dapat 7 lah. Sebab tak silap season ni main kalau final main home Szoboszlai. Correct. Hungry. Budapest. Okay bang. All the best. Thank you. Thank you. Enjoy nice your New Year. Thank you. You too. Alright. Okay, bye. bye.